Yankwa Mayonsemo Kakrana opanyini baako a wayi ne ti pese wogina Franka tuni dibre MPP amanyoko no emu ye Kennedy Agyapong na ene ye wakwa file ne nomination ewo MPP amanyoko na tena Kasee party headquarters na hono opanyini di nsemo tudwa no hunu se waka sese okwa grounds pa na hwe ne ma ekoso abe hunu se amanyofo wa Ghana wadi Ghana fo hwemo pa Abraham Rashebijeni owo Asin Central Kennedy Agyapong eden nkrata ekoma MPP amanyoko body tudwa se entoabo a oboye eko constituencies ahodo dodo na no wahu se obade enyapade a wode ama Ghana fo no ekame ayese amanyofo no entu anamo bia emfasa enyapade enyamfaso emoa oman no emane nkonanim wochiremu se somanfo eto aba no edema no na sobeye akandini edema MPP amanyoko na obehwe se obade enyapade ene niama obi e wo man no mu a ebeboa ama edi sika aba ama omanfo eho atom no wobedi anim